Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong song snong bapura jong ka block 1 menta ka sngi ka arpo rhetoric unaitong kilapun sngo shikilat pathai kubor lingba uba coming son khar ulaong baka jingya kren sngo khia ya ka block 1 kadai bai tang ha ka por election Henry andala dem mat ka jing shahi nakalyang ka sarkar kam itho ithau ya gani ka jaka ulaong ru bakat ni ki em ki trade ka jing trade shitom bat kam don kata ka jing kerku nakalyang ka sarkar lakalong ki ration card, ki job card, but ki way. But yakini kilong tangkum ki poriskam la benrap uba coming. Ula ongru baka jaka ka badan ka block 1, kadai ka baladon nado usnam khat khandai spa san puwei hapo ka khasi Jaintia United. But shibenta na ki jaka ki basong basa ki khasi penar hauni usnam la penhap saka jela jong ki way. Uba coming ula ong. Bamenta hasnong la jong la sedang banlong kum kita ki petwir. Bat kila shu emrit mensim namar baka sarkar kam itho yaki shnong ha block 1 ula ongru baka jela asam kala kam baka block 1 kadai ke jongka kat bayi ki brepat ka kentat namar khasi penar u ajat syaka keme kat bama kipat ki ajat sya ukpa bat amtang kata kidang don kijing nado ki por menswa ha kabala sakhi baka asam kala rabori ki nong yalam snong bat kada penyap ru bana kaliang ka sarkar ha ki por kamsim dala banle Shisho hagani kasngi na kalyang uba thayang uba na kasnong labang nong pulut ulaong baka block 1 kamday tang kaway kasnong Henry kaday ka hima kabadan shibon taligi snong ha kabaki snong jong ki khasi penar ki don hado lai po Henry tali bat menta kalahap hapo ka Mikir Hills jong ka Karbi Anglong Henry na kalyang uba thayang ulaong bah ka jing shisha kampat day ban hap hapo ka Karbi Anglong Henry la da puli ni ki kot jong ka anyu khasi ka nong pelut kadai ka elaka ka badan hapo kari khat ar daloy bat kala don la ujong udaloy hagato ka por pada ka por basansar ki phareng ka khlamsim la penyaklat ya kari Jaintia uba thayang ula ongru bakani ka mat kadang im hadu menta bat khamtam menta kala dei ka jingya kren hapdeng menteri rangba ka Meghalaya Konrad Sangma pada menteri rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma pada do menta na kalyang kisnong hapo ka block 1 kidang shania ya ka sarkar bat ki buram bat ki deru ki bre ki babat iki an la benrap uba thayang Resolution bagi lalai di documents di the documents pun mandi yo zaman ini ya share tentang press media ka jenganun kejohi kalau ke bentak pergi ke bahasa tapi barang wilayah sekian tentang lo mengenai por bagi government ke presiden tentang tanda yang betul. Sekian mensua por mensua bila sekian tanah kerana election pada tahun 2020. Jadi iman kenang ini na kaide jom kablawan kablawan ba in between semua. Cái bagi dalam manau ini yang tuan sio maka kablawan. Saya bagi baru kimtip bagi ken juga kum kawai ke isu banyak yo yang kecukui tentang election. Kini kablawan dan kecisian belum kawai ke badan hapo ke kasih United. Kecing harian ya di area juga lapun penhar yang kecil tentang di jaga basang besar kibru kasih benar kami harta kubur ada bagi diwan sekian rengkan di dokumen sebagai bagi sesiapa at present situation ngalai baik mana ngalong new generation nang keren baik ya ka rel kai bajian tentang as syong basahan day kani ka block 1 ka isngaw nang tangkang sang election dinraya ka reality the ground reality bagi man day kalau sisa ka bagi tensya atau kata-kata kepada government kamdon izin itu itaw kamdon kita kenuluk tentang bagi government ka identity yang kita kejaga hakajing itu cobi man dia ka grade dia tu ka kibru itu itaw tang baga siusi tanong baga ne kablawan kalau ka neglect shisha neglect no
ta hang le ko bangi ko ba yang ba jong press media ba ya ya dong ta ni tham tam ba we unong song song jong ka bri nya bre ba unduk tip ba ka eng ka buan ni song ni sa ni ya ba da ka bor da ka chi le chi tam jong ni ngim chu yo ma ya kita dijin ka bu ba na ti jong sarkar hana ni ju sel nam ka kilong nam ni puriskan ki ratio ka ki jong ka ki to ini ba pension sipun bertahan yang ma yo sel tanpa mencuri aman. Kalau buka kecil posisi, kata gue ke meeting kita di kecil pendukor ini. Akan tam hal lain kawan balong ke pakai batmain dalam kami di identity. Baik tentang ngelajan long refugee, ngelajan long refugee. Tik punto berubah sah kuasi dalam kami kau sejarah dalam kami kesenam. Udang kami ya ke sibun mentaki cing udang kami ni lama kita mentan ke dalam mesin sang dia balai ngau kita kumbang lamun mende ba ke identity kamno teman ada dong identity kita lalang refugee ni lalang refugee ni 2003 bagi itu ki 1971 something else lalu menendai ki ki old generation ki ya tu ki apa ya pet ri ala kecilim nak kitong tadi notion pet bagay kelasang kaplopon kita ya kaplopon ni kada kecil kan kala bang ya kicaka ya kiputa ya kide kisiap kala bangkam tambah ki biru pat kadina balai kadina nama mani nilong ki matrilin ki maki yati pahara nilong ki matrilin where we are not accepted kata kalau gue ke bah kalau gue ya kan pembaik kata nalor kita ke kibabun kicing hak orang lain hak untan nari nalor kita ke kicing mah kicing sau ki api menandai menandai kapor bangalan nang kailung ngayo iba lawan gitu ki kai lau larano ya ima mama jonga 2002 larano bali kirang pasnom sibun kirang pasnom kila cak lemak to ko kita dulu ke basiat yang te chuang ba ti chingle ki military soy tambah to por the government will come respond in 2006 modal ke ki ka operation ki operation ya di military tambah ban batel ngat oleh longi itu ke balangan layak laku na government kanu ka responsibility kanu ka kajib ikli ni yesong tan pun kemran layak kumbaya kemran kalau na kata kadaw ka ne ko dapat sim pas no kaya ni ko akan request ban kerpat way kinong sung yung garit jong ani ko aba kinjadon bentarang bagi ai ni chance bagi mak berdai mentan ni dalam harga no man's land tapi lega ka bul mabro himlami pada pipe ya tu juga biro himlami tang bagi dai brio kibating ko nang kami niya don kata dustur dari di taklah ya ini yang benar besar ini don minta dijai ku jai sem ini don ada siau karwai bagi yang tambah kilon tangki ba niya batang ni kim don no daga ba don tak identity te đó công mình là liang nghi là bang nam lod pengamal liang nam lawan di mana ni dia nam ya jaga prestop mengiyakan dia untuk lagu ni de kemudian sipwa pen tamat misai sipang kene ke blogwan bunsin ha ya keren sipang kene ke blogwan kamta mene ko sosial wan ki bon ki MLA ki officer lu bidang mut berkata blogwan gede kan kawe ke sino dringin sir lembaga ni ka nangong nanti insyu oh betai ki bagane ka blogwan gede kawe ni himan kebetulan sipun terli di sino nama hakan ni blogwan
Tang kicinong kasi puna yung ikaw na dulay pun rutuli. Ba't kita kicinong kumansiuang na hangne bapintip, kalau kum kicinong na bukutot kum kunam tirong musyut labroi madan i ang ta menriak umbuso pok menriak morak muknar lumpia demu kendeliar mukim menju pok engke bandeng cenong ka nong lupa selai den cerhan leher den ler lamarang melang rayayon mokan lepia malap karmi lomujem madan telah madan paidong plung mojem skap salai molber madan menteri hang swat acri terpeng wa patkiwe kita gini di sinong di badan hapok kani ka pelapon de pembencu pensai pi dot ke bom ba kani ka bentar kepala hapok ka mikir hir karbi amlong bentar ndai haji siap ni kani 4 day ka bentar jong ka karbi amlong nama kani ka nok pelot lapang kani ka we ni ki daloi sip dalam tapi pulih na ki kot ki pakamrem ni ki sini barem menyutrap kamtam na kot na ka ayu khasi hantu pinap sekdar ba kanang pilot gede ka we na ki elaka jom ka ri khadar dro nama nalu ki por ki ba gari jentia haki por to muslim setengah yu ba khamadin pitip ba de muslim jentipur Rei kani ke elaka nampulot kaladon lojong boloi. Kani ke pentang ke pedihok jam ke rijai tiapat ke sorkar peren ha ke jingwan penyesok jam kaya kani ke thai. Jaga is India company ha ke senam kat praspa lai pusan hadin bakala siembat ke jing secara jam ka Ia kani kaya hima 60, ilka 60. Kam sim la punya kelab negeri India. Nama kaya i bagi nom siom senong kide ki khasi ki punah ki bisim jai siki kenthei. Nanta nalarang tapat ngaduk kariam kape karwai kesiau kariti kedustur keleniam la rekom. Warah kalian kebab kadi iru. Kadi kombolong iki kun hunyotrap hagane ke beri jo hunyotrap kari lai pos em kata droi kompensi Filipin te kani nis neubok bahadin ke jing lai lui yang dari India ni berakowe unjuk kani ke tanjong ni te nakaliang sarkar Assam namsta ke jimbit jimpiang ke jing sencar joka te maka ke penbun ke jing distrik bahkan suku di sencar joka tak kata ai distrik joka yang mikir bat kenal ke syahir aga senang siar kendai sepak sampoe kemudian kenang penbiang ya ke kini ya ke area joka ni ke mikir hir kenal ke syah terkasim si bentana kerijan dia tengidak ikut kislah tiba la penisisai ba wantat kejing he jam ka ri khat loi kala le no chang ne ke jai distrik ya ka karbi anglong ndai hadin ma latip tinong senong di balatip ya kan ni ka jing le bang hok jam sarkar Assam ben kelab ya kini tinong senong yang kalaban nang pulot penyesok di bor saya mikir hir kemudian gile yang persyak Kalian percaya yang sarkar Assam barha kata ke poru ke dalam kejing syakam yang umba sanmut kiri kemat yang di ilaka di syakam harus mengambil kendai sepak sampai hari mulai syakam kini dirambak berdiri kena samla jam karai jam ke ilaka tekian ilak percaya yang gim hun dalai ia kami kejigle yang sarkar Assam long
mikir pelang karbi jubor ya ki pernah ki kasih ki padal hakan elaka nam pelon te ki yang yele persya te kombolong mentah ini la padang la dagi sim nagi kot kisla kemod wala da don kita ga notification ke kat kendai spa sam huwe lo jok asam re kato komtrik kami nama rahane kita ke kot kane ke kot ke pensisya aba keliu niu bir mala kanta bora win ke MLA ko assembly jong ka asam tu om kumno ya ini kijaka jong kemikir bakajan cehil lepen sisian em bagini gide ki bentai jong ka mikir hil jong ka nak kasya om niu bemla kanta bora tege jubak no bisnaran medhi om em ikum belum ta kampat tikna nama rame om ba at present the boundary between the United Khasi and Jainti Hills with Karbi Anglong and North Kashar is imprimatur. On the boundary should be revised and the matter will be examined further. Kalau keren saya om pepatan keput kesam ikum belum ta te hadir kene kejing tanya apa ka asam assembly te ki penmi na de kene ka notification kene ka notification ke ba nomor RSR aspa kendai penrius struk san kuwe struk cispa laipo ke ba pa ka asam keje kalai teri umat kendai spa san penyo ane kala keren sai hake jingi dei bat uput hapdeng ga mikir nak kesyar bat ke United Khasi and Jainti Hills ki on all the previous notification defining the eastern boundary but da supersist yang tu ko notification ke ba kat kendai spa sam huwe te hadu mentra te kumensi Allah te empadang uput usam hapden ka mikir tapi Anglong pemerintah bang ke Jainti Hills. Dan idam rugi kot kisla di pensisya ba ya kane kemod ka Bompadon put kedang ke Westland ke disputed area yo. Tegadang rugi city Solkar New York disebut seki kane gede langkah kesenam ke kendai spa serpusan kebab pensisya ba empat dan keput abdang United Khasi Jainti Hills ban kemikir ke syahir kene kebal permit do ba arti rembai ACS under secretary dokumen apa sam agane lapta yaki art district ba hadu betam empat dan kono kaput kesama kemudian di art district kota lapta yaki art district council United Khasi Jainti Hills bat mikir nak kesal batin pelong ya kejing serbelang ya uput usam ban bertikna kane kade ga bami aha ka kendai spa san penjau nanta ban pen urlong ye kata ya jing yakut kemudian di don rohne di dolir ba ya kata ka kendai spa san huwe kam dot show kalakut kela im hagane kana pemisian ke ba kat kendai spa san punyo san pembra marah kane kela define lu ya diput kisam di banamno ke boundary kedai banlai tahangi don ru ke pensisya ya kane ke jeka ba kamdan apa karbianglong kemod langba kama hanne ngidam kama Kamu pensisya bahkan ka ilka lapang mempelot melakukan kampat de bentar yang gereja ayat jam ka mikir ke ndrei kadang de bentar yang gereja dia ba kadang sa ha kata kalang disputed kemudian kepadang de ban reexamine ban penbaik nahi dari art district te ya kane ka kam te ya kum malam tahi ke situ na
Tegi senam gilaya kim simlala pendep ikan ikam hagi senam kiba kan kita ispa sampunyo sampuran marga jadi ki ia ka hirset moment ka wat kinam hikmat yang terbi Allah mentai ru makir kidan lang haga all party his leader conference teki apa yang ke isu hadin gilaya ya ke hirset tega kanlong ka internal issue tengin siap baik permangi tega sakut aduh mentah komne ya kan ni ke isu nomor hadu mentah pedang im nama mentah layak hak chief minister level top akten chief minister ke makaya bat chief minister yang asam mara ngem siono te ini negara yang kami ni layak sya haborok kini bisnes misalnya Australia we are the law abiding citizen ini kinam syam di babat ai wala nang ilong ki breu ki babdor ki jing puli puti ki banan basta ko ke elakaro nrepat ngilong ki bat ai we are the law abiding citizen ini kinam syam ki babat ya ki ai ko dari India ngilasa lai pe la biang nrei ngem sim pai ki de daga basni we do not make any revolt wala nang isya lai pe kan no dari ngi Aisyah mar ngi syariah baya kene gekam ban penpai ya kene geblok ya ela kala ban pulot pengamar liak seri jaitia ngi kermen lembat sorka nginget nagaliam yang ini syariah sorka bagi sorka kit pembaik ya kene gekam telada kam lompat kam kebagi kwa patai kata ke syam hopai ba jang ga thai kumno kenyai ha ki puara wate kisni di badangwan namar kumbalang mentat iba dam don mengi giru rapa iba penyai yang ke chok sanya kata ke jagaan dei lada mindon mengi giru rapa karena kalian diam tok dikena salah te their blood of vengeance is almost a husband te sidon kok badang mengi giru rapa di badang penyai jadi samsung samsai tidak sedang melangkah ke samsung samsai kalau kadon walau dan tidak kisah lah baik nak kau ipat ke tenhuru nama rugi yang sya bagi kami ti bahaya kene isu kene kam jemi ban penpai yang ni kene elaka nagaba transfer cakari jaitia gi syariah hak sorka kita kadai gaba ngisi kuat pensyai bersentuh ya ki khod ki siu yang keberi nyautrat ini nama baru Jakarta kita buat berkata kepelawan jadi tanggawe ke sini mereka ada nadu lain menurut television struk sankuwe struk cispat lain kabala pau haka asam keje kalai terik umat kekendai sepat sanpenyo hangni kalau keren syai haka jidai bat upot napteng mikir nak kasyar but United Kasihan jadi hills ke all the previous notification defining the eastern boundary supersist ya itu notification kepada kendai sepat sempuwe dah ada mentah ke kemensi Allah te 4 tahun upot usam haperdeng ke mikir tapi Allah meminta baka janjahil dan tidak rugi kuat kisah ke pensisya ba ya kane kemot ka Bampadon to kedalam ke Westland ke disputed area yo tegadang rugi citi sorka niyo kisabut saki kane langkah kasam ka kendai spa sampusan sebab persisya ba 4 dan teput abdang United Kasihan jadil sebab kemikir nak syahir ini kebal permit do ba arti rambai ACS under secretary dokumen of Assam hakani laptha ya di art district ba hadu mutam 4 tahun kono kaput kesam kemudian di art district kunta laptha ya di art district council
United Kasih Jadil bat mikir lat kesah bakin pelong ya kajing serbelang ya uput usam ban pentikna kane gede ga bami aga kakdai spa san punyo nanta ban urlong i kata aga kakdai spa san poi kam dal sio kalakut kala im hangane karena notification kepada kakdai spa san punyo san pembra marahkan ni kalau define itu yang ikut kisam di balang no ke boundary kedai banlek. Tahang ini dulu ke pensisa. Ya kini kejata bakal apa karbiang lom kemudian lamba kamam hanya ngidam kamam. Kemudian pensisa bahkan ni ke ilka labang menghidot belangwan kampat dari utah yang gereja yang jaga mikirnya. Mereka kadang deh kita yang gereja dia, but kadang sah kata kalang disputed. Kemudian kadang deh bang reaksamin, but bang berbaik nahi dari artistik. Tapi kan ni kekam, tapi pun belum tahu bersitu na. Tapi senang dilayak, kim semula bang berdep di kan kekam. Hagi senang kita kan kita ispa sampunya sampai perang, maka jadi ia dah dirset moment. Ka wat kinamik mat yang karbi amlom nang tayo makir di dalam haga all party his leader conference tapi apa yang ini isu hadir kira ya yang hilster tega kanlong ke internal issue tengin siang baik perangi tega sakut aduh mentah komne tega kan ni ke isu kemudian hadir mentah pedang yang nama mentah layak haga chief minister lebentok Abdeng Chief Minister de Maklaya ban Chief Minister Jom Asam. Te mara ngin siap na te ini negalian joni ni layasha haboro kini kisna. Ni sini asal we are the law abiding citizen. Ide ginong sok di babat ai. Wala ngi long ki beriu ki babdar te jik tuli puti ki menang basta po ke elakaro nrepat ngilong kiri bat ai. We are the law abiding citizen. Ide ginong syam ki baba ya ki an jo dari India nila sya la ibai la biang ndai ngem sim pai ki de ga basni. We did not make any reward. Wala ngi sya la ibai kan no ndai ngi aisha mar ngi senia paya kene kekam bat pai kene ke blok. Ya ilaka lapan puluh pengamal yang seri jaitia ni kermen lambak soka. Kumpul mata kekanduli kadang hapo kejajayan. Mar baro kijing mata kiyo nak pakalaya ki school ke election kunang mikmat ubadai nama kalaya. Tegak-tegak siang kaju ini. Tekumpang AMP te lambak ini. Kini ikut kisah pensisya apa hadu bentang ini kampatan keput kesan nama apa barok ki notification promise notification dan supersis tekumbalang mutakan dan pun bersami tebaga sangkar yang ni masalah kan om bandekran yang kaituli pada siang kamdan yang muda nama kini keladang lupa kor masalah kini ayo Dia punya keren di badan sebang pun. Karena kalian demi juga tu ia pilih te ni pak di kita. Mendai tang seka makalaya seka Assam, mendai wat seka sarkar India. Kesarkar India nanti bahaya ni. Nama kini kita anak lain cimen. Kibang iyo no Prime Minister New Delhi. Kibun kini ke analysmen. Kibagi putih di kijing jemistai. Karena kalian ke format India, sarkar India ke agi analysmen. Ki ambil kene kijikut jampi ngitip di situ. Tambang isanya haki akli state badan penbaik. Kita kene ketip. Wan ngingil haka kin syak penyak yang diberi kami tinggal dawan sarkar India.
Ada sentra kisah merchant. Nampak ini yang diberi dunia itu. Andre yang suka dia kalau conditionnya agak setiap momen asam musuhnya bikin perbaiki mereka.